بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، من دوستان الله رب العزة كرم دعاء تانك الله رب العزة ميش ومي عبادات قبول بك الله رب العزة مرا إخلاصه مزيد توفيق الله رب العزة بدا. من عزيزة الله رب العزة فرمايته قرآن تها يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ابن مسعود فرمايته كقرآن تها تهر وحده اشكنه إذا سمعتم يا أيها الذين آمنوا أو يا أيها الناس أكتهر وحدة قرآن تهاواني وإشكنك يا أيها الذين آمنوا إي مؤمنا يا إي مردما فرعي لها سمعك قلو تقوشا بدار يا أمري حكمي الله رب العزة دا يا تلوشي كي چیزاتی دير ببي ترك بداية چیزي مطلب همشي كي يك بلاهين چیزي الله رب العزة ترى إيه توارى رندقشي إيه آية تها الله رب العزة فرمايته يبلاهي حالي مرا داتا كي قد جاءتكم موعظة من ربكم يك هنچي چيزي الله رب العزة ترفاتي شم واسطة إيه شمارا ترسيني لهتي چيزاچه او امید دا لهتي چيزي. إمام ابن سعدية فرمايتك تعظكم وتنذركم عن الأعمال الموجبة لسخط الله المقتضية لعقابه وتحذركم عنها كي چیز که الله رب العزة طرفا شمواستاتك إي شمارا واز كان شمواستا شمارا ترسيني لهتي چیزاتی و امید ده لهتي چیزه او همه کاران چی شمارا ترسيني کہ کاراں کا یکی بکا اللہ رب العزت غضب و سخط ای سرا بکتے ہیں اللہ رب العزت ناراضگی ای واسطہ بکتے ہیں او عقاب بزن سزا کرزی و یہ چیزاں چی بچائی نہیں یہ چیز کہ اللہ رب العزت طرفا چے میں واسطہ اتکا و یہ چیزیں بیانہ کرتے ہیں یہ گوڑ چی چیزیں اتکا اللہ رب العزت طرفا چے میں واسطہ إيه عزيزا قرآن الله رب العزة قبا أحكاما الله رب العزة أوامرا يمي معجزة رسول صلى الله عليه وسلم سر نازل بتات تان قيامة روچا أي معجزة أستين إشي عجائب عجيبين تزيه بحلاس نبا ومسلمان ومؤمن اشیاء فائدہ زیران تا قیامت روچا چی چیز فائدہ زیران وہ تی راہا روشن کنا چی راہا روشن کنا جنت راہا روشن کنا سرزمین سرایا گوڑے مرچی یک صورت یہ بابتا بیان بھی ای صورت ہنچی چیزیں کہ اشی ناما چی مردمت رس چیر کپی اللہ رب العزت فرمائتا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ما بندات كنا الله رب العزة ناما كي مهربان وزبرين رحم كانوا كي وانشوك ما بيسرا وشتا كالرحمن اي رحمتي الله رب العزة سجين كائناتا نسرا والرحيم خاصين رحمتي شوني خاصين رحمتي مؤمنان واسطائي الله رب العزة هما بندان واسطائي كي الله رب العزة راه سرا روان ہما مردمانی واسطہ ہے کہ تچکیں راہ سرا روان القارعہ تو یہ چیزیں اش بکان واو شیا سرپد بی واترا درست چیر کپی القارعہ قیامت ناما چی یک نامی ہن چکہ اللہ رب العزت الحاقہ الطامہ هي سجين نام ذكر كتغان
و هر یا نامیه یک مطلبی ها. الواقعه مطلب همشه که واقعی چیز بیتتے ہیں. الحاقه مطلب همشه که پکا بیتتے ہیں. چونکہ امام شنقیطی فرمایتا متحققة الوقوع، متحققة الوقوع. الطامة ہمیں چیزیں کہ یہ بیگڑ سجے مردم شی بابتا زانتے ہیں. القارعہ دلانی بستینوک ہیں. دلانی بستینوک چطور دل بستان یہ چیزا چھے اما وحدہ کے قیامت اعلان بھی صورت را نفخ کنگ بھی اب کنگ بھی صورتها ای آوازا چھے مردمان دل بستان. الله رب العزة فرمایتا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. صورتها أبكنك بتا. فصعق من في السماوات ومن في الأرض. قرأ ترس حالتا بتگان ہر یک کی زمین و آسمان انتہا استے ہیں. ما القارعة چیز آنے کے دلانی بستینوک چیئے. وما ادراک ما القارعة. یہ چیز سے چکرہ یک سے آیتا پشت میں پشت اللہ رب العزت ذکر کو تا بلا بلاہیں چیزیں کسانی چیزیں نہیں. یک بلاہیں چیزیں کے سے آیتا سے برا پشت میں پشت یہ چیزیں ذکر بتا. امام ابن عثیمین فرمایتے للتعظیم والتہویل سک بلند کن گو واسطہ اترسین گو واسطہ اللہ رب العزت ذکر کتا. اور اشیاء چران اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں لہتی مواقف لہتی چیز بیان کرتے ہیں کہ ای روچ تہا بنتے ہیں. چی چیزاں یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. ای روچا مردم امی حالتا باں کہ ہنچو پیر رکھے کسانے پیر رکھنے بالواں آسانی کر رہا باں آسانی کر رہا مردم گندیتے درو جمانتے جو پاں یکین جا گیا مردم اے روچا ہمیں وڑا بنتے ہیں. اے روچا مردم ہمیں وڑا بنتے ہیں. ہما اولی مردمہ چی آدم علیہ السلام تا قیامت روچا ہر مردمی زمین چی راہیں ہر مردمی دفن کنک بتا دگے ریک و ریکستانیا ہر مردمی دریائے تہا بلائیں جوہلیں زرانی تہا مرتا وفات بتا ہر مردمی رستر روبا اگر کیا وارتا ہر مردمی بونگیبتا اس اجی مردم جمع بنتے ہیں. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث يوم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. بعضی میں کماشا دیتگاں میں ملکاں کہ مدگ اگاں درو اتی جا گیا بدل کنا چطور جو پاں یکین جا گیا بنتے ہیں. ہمیں چو گیش بک مردم نزانے کہ کجا نیمگا رو گیا ہمیں چو گیش بانتے کہ سجنے جا گیا پر کنا. قیامت روچا مردم ہنچش بھی ہمیں وڑا بیتے ہیں پرچا کہ ہنچیں روچے شیر مچیں چوک ہما جنین کے اتی چوکا شیر میچیں نگائیں آئیے اتی کا ترک دن تو روتے ہیں. لاپ پرنے جنین چوک لاپا چے کپی ای مزنیہ و بلندیہ و گرانیہ ای روچے گوڑ مردم عزیزہ انگائی دنیا پشتا بکپی تم تیاری بکائیں روچ واسطہ کہ یہ روچے چیز آسان بباں. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. ای بلاہیں شان کہ تو لہتی چیرہ روئے تو ای سرا نگندے. ای بلاہیں شان و مضبوطیں شان کہ ہزار و لکھ سالیں ہمیں طریقہ آئیں بلکہ ای قیامت روچا چطور باں کالعهن المنفوش. پوکیا تو دستا کنے تو بال بھی یا پوکیا یکی جانتے
तो बाल भी हवा ग्वातता हमें वड़ा बनते हैं। वतरा الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب। क़यामत रोचा तो ये डोका ईशाना तो गेंदे ए कोहा तो गेंदे तोशे इत्रोंदेना ए बिले हंचो ग्वाजा के हंचो जंबर ग्वाजी जंबर चतो नरमी व जल्दी ग्वाजी सुबह के हमें वड़ा इश जंबर वड़ा ग्वाजनते हैं। वबुस्सतिल जिबालु बस्सा एक ग्राने रोचे वजह चे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ए डोका ईशाना हंचो कंते के हंचो लोर्दें आर्च तो नर्म भी हंचमा। वबुस्सतिल जिबालु बस्सा गुड़ा मर्दों अंगा इबरत मजीरी हंगा यक्की दोमिया बुक्शी दुनिया इसरा हंगा यक्की द्रोग बबंदी हंगा यक्की दोमी पोश्ता कार बिकना के इशिया दुनिया मरसी मना दुनिया बिरसी हंगा में मात गुहारा में चौका दन्ना दरका अंते वती जीनत तहा वतारा सिंगारा डन्ना दरका अंते हर या मर्द में बुगजी की बेचारी ते ना हिजाब फिक्र बीबी ना चीज़ फिक्र बीबी हंगा में गुहारा बाजा अफसोसें चीज़ा मगुशगान की मुबारकें जागा आदर कायंते आनी हमें दप्पा के हमें हिजाब सराय हमें दिखे हिजाबी लूटी कायं से तरबका उन्हें मादरो तैयारी बिकने अजीज़ा मर्देन बीबी च जनीन के रोच वास्ता में तैयारी बिकने ये रोच आरामी कसाने रोचे नहीं अजीज़ा। फमन थकुलत मवाज़ीनुह फहुव फी ईशत रादिया ये रोचा गुड़ा हर यकिए नेकी शाहिम ग्रान भी गुड़ा यक आसानी यक हंची जिंदगी तहाई राजी हैं। और क़यामत रोचा अजीज़ा हकीकी शाही में अस्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का रिते हकीकी शाही में अस्ते क़यामत रोचा मर्दमानी अमाल यक कप या इरकन गबा नेकी यशाही मिया ओ बदी यशाही मिया यन्नीम गया ओ बदी यन्नीम गया अर यकी नेकी गेशबा कुड़ा हा हंचों कुशमा इश्को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फहुव फी ईशत रादिया हमा जिंदगी वास्ते यकी कार बिका कि नहल लिते ए जिंदगी तुबिअत अला कदर व अंत तुरीदुहा सफ़वन मिन अल अक़दार वल अक़दार ए दुनिया मुसीबत सरा मोहर लगग बिता ए दुनिया या चौक कसाने वानग फिक्रें वानगा स्कूला हलास का जामआ फिक्रें जामआ हलास का कार फिक्रें कारा हलास का चौक सीर फिक्रें चौक सीर का वती चौका ने तरबियत फिक्रें ता दुनिया हलास भी बुलाइए दनिगा एच नकुता एच कारी नकुता एच दीमा उतुआस्ता ईर नकुता कुड़ा मर्दम ए मर्दम मबी अजीज़ा हमें बीबी के ये नेकी शाहिम गेश भी आंची जिंदगी या बित्ते क़यामत रोचा जन्नत इंशाअल्लाह। वमन खफ़्फ़त मवाज़ीनुह फ़उम्मुहु हाविया वहर यकिए बदियानी शाहिम जहल अतक फ़उम्मुहु हाविया गुड़ा दें पशकुन जहन्नमा ये जागा बित्ते अलमाए फरमाते फ़उम्मुहु हाविया बज़न गुड़ा ये जागा ये माल आखरा जहन्नम बित्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मारा शुमारा में सज्जत रियात मुसलमान में बच्चा रहना जहन्नम आचे देखो उलमाए फरमाता गुड़ा गुं सरा ये सर जहन्नम रादी भी पेसरा गुं सरा शांक देंगे भी ये दोए मतलब यक्के मतलब के जागा बिजा जहन्नम बित्ते माँ बिजाने के अजीज़न जहन्नम चाहिए हावी अच्छिए वमा अदराक मा हिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तो चीज़ आने की चाहिए नारुन हामिया घर में मजबूते शिब्रांस हंचो तेजा के जोस्त मकान हमें नारुन हामिया और दुनिया आसन चुके हादीसा अतका हफ्तादें टोकरानी या टोकरे कुल्लुहुन्ना मिस्लु हर्रिहा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
مردم عزیزاں قیامت روچا دنیا یا کار بکانتے ہیں. قیامت روچا وتی اعمالاں بچاری سراسر جائے سرا ایرکنگا پیسار مردم جوست بکان وتی جندہ جوست بکان کہ ما چھی کتا و چھی نہ کتا. رندا وتی چوکو اولاد و لوگیا بچاری کہ شان چھی کتا و چھی نہ کتا چمکا شانی مستر ماں ہیں. اگر یکی نیکی کتا گڑا گیش بکان تو نزانے کہ اللہ رب العزت کو جانتی عملہ قبول کن تو جنتا داخل کن. ہر یکی زان کہ ما کمزوراں گڑا توبہ بکان. ای وحدہ ما عزیزاں کسانی و مزنے بیمار و شریں مردم شریں زہرہ تیگو ما نماز کن تو اسرہ اسرہ نماز وانے مغربہ تیگو ما نمازہ گوننگو عشاء ہمیں جنازہ تو آنے. یکی بیمار سالان سال اسپتالان شریں مردمی تی کشائیں نیم گھنٹہ رند وفات بھی تو نزانے کہ چی بھی گا چی بھی گا نہیں. اور عزیزاں میں ہمت بی بی کے ماں چتو ہوتی نیکیاں نشاہیم نیکیاں نیمگا اشاہیم تہا مضبوط تر بکنے او بدیانی نیمگا اشاہیم تہا قیامت روچا ہیچ چیز انشاءاللہ ما بیتے ہیں. و شاہیم تہا عزیزاں سے چیز وزن کرنگ بھی وشیا ما درسا انشاءاللہ حلاس کنے. سجینا چی پیسر عمل وزن کرنگ بھی ہاں چوکے فاما من ثقلت موازین فهو فی عیشت راضی. اللہ رب العزت فرمائے سورة الزلزلہ میں پیسرگی درسا مبارکین جا گیا بھی تک فمن ثقلت موازینہ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. یا رزائی برابر تو نیکی کنے تو یقین دے چمکہ یہ شاہم انتہا بھی قیامت روچا. اور دیکھ چیزیں کہ سجل انتہا تاکہ انتہا میں کار لکھ گبان قیامت روچا ایر بنتے ہیں. ہاں چونکہ حدیث مشہوری حدیث اثنے حدیث البطاقہ وشنتے یکیا بعض تاکہ ارگبی کیا سجن بدیاں اشارند اللہ رب العزت وشتے کہ ان لک حسنة عندنا تی واسطہ یک نیکی میں کے راستے گوڑے یتا کی کارنتے ایسر لکھتا لا الہ الا اللہ. اس مطلب ہے کہ یہ بندیا گناہ باز کتا بلے شرک نہ کتا. گوڑے مردم بھی بچی عزیز شرکا چے گناہ یہاں چے ہم مردم بے بچی بلے ہمیں چو کوشش کریں کہ شرک تہا مبی. اگر شرک تہا یکی بھی ایا اگر 200 حج بکاں و 3000 عمرہ بکاں قبول نباں آسا مسلمان ورق بواری نہیں یہ کار قبول نبی چمکہ شرک تہا کبتا ماگو کہ عمل وزن کرنے بھی او عمل سجلانی تہا با وزن کرنے با ہما مردم جند ہم وزن کرنے بھی. ابن مسعود رضی اللہ عنہ سکبتا یک اراکی مسواک مچی سرا یک گواتی اتکا ہی صورتا ابن مسعود جند ہم صورتا گوڑا صح ہما مرد کو اودا بتگا کندتے گئے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم گفتا کہ تعجبون من دقت ساقی شما حیران بھی شی پادانی کمزوریا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوگن وارتا کہ ای بلاہی کوہا چی احد کوہا چی ہم گران تران قیامت روچا شاہیں متہا. گڑا بندہ جند کارکنو کے جند ہم وزن کنگ بیتے قیامت روچا. اللہ رب العزت تیرا منی دعائیں کہ اللہ رب العزت مارا نیکی توفیق بدا او گنایا چی او شرک بدتا چی اللہ رب العزت مارا ببچارینی واللہ رب العزت مسلمانانی سجی مسلمانانی بیمارا شفا بدا واللہ رب العزت سجی مسلمانانی کارا آسان بکا اللہ رب العزت مسلمانا طاقت بدا وظالمان اللہ رب العزت بگی. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خير.